Hello papagayam, naimbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan nga intay basa ita kat manipod kanipagayam tayo nga ibang sana pudpudno anagan. Ngam sakbay na, hello mampay kini Judith Aradanas, Flora Aurelio, kani Jovelyn Garcia. Kastimanti ko na ni pagayam ibang. Dear manang biyanang, adamat kapadasa kakayat ko apay drama. Dahil kapadasa kat napasama kini nagtrabaho ti anak ko iti sa bali a lugar, kat siyak tinangawawer kadagiti duwang anak na. May isa single mom ta anak ko. Iso nga isulaang ti mangisaksakat kadagiti apo ko. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ala ele, siya kon ti mangawawer kadagiti anak mo, tagsapol ka iti pagtrabaho. Alaman nga rod nana, tani. Ag-eskwela danton nga maawampay lat trabaho. Iso nga rod nga awirak idan. Awan ano kastamlatan, agbisin dagiti anak mo. Iso nga aggunay kan, uray tanapusot meten tinaudi nga anak mo. Iso nga agtrabaho kakitday. Ay, apag isufren, agkasapulan kami iti trabahador iti resort ti amaw. Iso na lang ta para kusina, kaya't matagtrabaho iti kusina. Ay, kayat ko sa anak anapili iti trabaho, fe. Tulungan nakman nga rod makastrak iti trabaho. Sige tay bagakto ni boss, nasimpo di boss may. Kan amin nga inrekomendak kang kuha na kainawa na. Kasta ka di? Ay, mayat nga rod no kasta. Kat itapay lang, agyaman nakkan kan, fe. Mano kano ti sweldom ngay iti day a resort, ele. Minimum ka no, nanang. Ala. Mabalin mo na. Ala, ano sam nga rod trabaho? Kasanaw, agabang kay ti day a lugar? Medyo adayo nga min dito'y lugar tayo day a resort. Mabalin mi kano ti agistiin no kayat mi, nanang. Ngam no kayat mi mat, mabalin mi kano ti aginawid. Marigatan ka no aginawid ka. Agistiin ka kiday, tapno makainot ka. Agasam nga'y taplitim iti inaldaw. Kailiw ko dagiti anak ko, nanang. Ay naawan ti rumbang apagdanagam, ta saan mi abaybay-an kinitatang mo dagiti apo ko may. Pasensya kayo, nanang. Takas jaymat ngamin tinatumpungak nga ama dagiti anak ko. Pamilyado, ken babaero. Ay na, baybay amon day lalaki. Awan serbi day jay. Agburak lang ti dara. Iso adimon ipalagip day lalaki. Igaud mo kiday tagtrabaho, tapno adda pang biyag mo kadagiti anak mo. Wan, nanang. Punsulakay, bantayam man payla ang dagiti apo ko ta. Papanaman na daya. Agbiyahe inak ituludan iti natengken prutas jay anak ta iti ayan ti trabaho na. Apa saan nga agawid daya? Jak amaw, busy siguraw. Iso asyak ti mapan iti ayan na. Ay na, panagsusweldo inton malaman, Eli. Wan nga rod, fe. Ay na, makaparagsak si kano aldaw ti sweldo. Wan nga rod. Ay na, agawid ak inton bigat. Inak igatangan iti gatas dagiti anak ko. Nagpakadakan ka ni boss? Ele, ada bisita! Ni, anda ka no bisitam, ingkakitaan biyay. Ay, wan, fe. Sino kay nga tati bisita? Ne, da kayo matgayam, nanang. Apay ngembay kayo? Day, apay, di mo kaya ti umaykaw, ele? Ay, saan man? Kayat ko, mas dawak lang amin ta kinalaat dakmat. Kan plano ko mati agawid inton bigat. Ay na, di ka nagaway. Tasayang ti pagplitim nga agaway. Nanang, dagiti anak ko ngay, ayanda. Binantayan ni tatang mo. Imaya, taumay ko itad dagito'y prutas kan natang. Naimbag lang nga abas tumut Ipadawat mo iti bus mo, no di mo kayat. Ay why, nagsweldo ka. Saan pa'y, nanang? Inton malampay laang. Sige, tauraya kung ti sweldo manakaw. Nga makaboring mo ti aguray. Wano, inak pa'y laag swimming iti swimming pool yaw, anak ka. Librin sa mano siya, kananang na.
Ay, sige. Kay aglango yan. Tabayadak latan ti entrance nyo. Takababain iti boss mi. Oh, ato yan ti sweldok, nanang. Buo da ito'y asweldam. Awan kurang na. Nang kastayak iti allowance ko, nanang. Ayag mo amin ti sweldom. Tasyak ti mangikisay iti allowance mo, ele. Ha? Oh, di kag mo lagat. Alan, yag mo amin ti sweldom. Ato'y nanang. Na, agasam nga iti ingkisay mo. Nagdakal. Aha. Adoy ti limagasaw. Day tati allowance mo. Ha? Libre ti kanom ni taoy. Libre ti sabon mo. Libre amin. Isu nga awan nga ron ti paggastusan. Dagi jay anak mo ti panunutom. Dumakdakkel dan. Isu arumaw rawat dan. Ken gumatangak pay gayam iti bado da. Tanabas ti tandan dagiti bado da. Makabulan lang awanak? Nabasti tandan dagiti bado da, nanang? Ay na, nagbiit a dumakkel dagiti ubing itan. Kan gumatangak man iti vitamins da, tanagkukutong da. Iso asapay kuma, tamaawatan na. No apay nga alaak amin aswildom, elay. Saan ko mangagsaksakit tinakam mau, ah? No paggatasam dagiti ubeng punsaw, saggay sala a kutsara, tapno saan anabuslaw. Anya? Apay, di pa yung nagsweldo di anak ka aya. Sana nang tayo, iti igatas na iti anak na. Basay, ti sweldo na ijay. Iso ang masapol nga aginot dagiti anak na. Aywan, gimatangak iti karnit baka. Hiloto man, tanabanogak anak itsinda itay lakay. Sige. Anya aluto ay ati kayat mau. Kompormain, basta ka imasam. Kun agawa am ti aglutaw, tamabisina ka. Mga tayaw. Kaya nang itapukot la. Tay gawa mo ni da iti kananda. Nangandan, pinaglabay ko ida iti asukar. Sako pinaturog idan. Anya? Apay nga asukar. Kat adamot tay karnet baka si datayaw. Ay na, di daamutag sida iti kasta. Mas kay kayat dati aglabay iti asukar. Mangantakidain. Nanay bang, alahan kay man aninang tiputod ko? Ha? Ne, adda aya putot mo, Rodel. Kadimot saan ang makaanak di asawam, tapadak abakutang. Psst, tagtaga rin na. Putot ko'y tirwar. Anya, ay nagloko kan. Ala nanay bang, sikat timay sa aninang, anya. Ay katuan na, day talagayam. Kaano aya, Rodel? Into no may alawas ay nana. Ngam na sikrito tayo lang ha. Dua kayo lang na inala kaninang dito'y lugar tayo nana. Tapno saan ang mabuking? Danag mun ay sa anak matatis mo sa. Kun amok ti agidulay iti sekreto. Nagsapa kayo ngay may nanang. Diyak pa'y nagsweldo. Kasaritam ti busmaw, tagbalik ka. Ala umunti swildom anak ko. Tanay, awan gatas dagiti anak mo. Nanang, Rimawit dan nga gatas. Kun agbirok da iti naimas asidaun da. alang rod. Mabit lang takasaritak ti boss mi, nanang. Barang i-advance nan nga ito ti sweldo. Agpakpakaasi ka. Nay, Eli di mo kumapampanunutan agong gundawayan ka anak ka. Laglagi pam asyak ti mga awer kadagiti anak mo. Iso amasapol asyak ti papanan ti sweldaw. Nanang, maawatak dayta. Saan pa'y mga agis eskwela dagiti anak mo? Ngamapi akasla ka na yun da mabitin iti kwarta. Nabuslong da ka nung aggatas, fe. Anya? Kasla puwersaan na ka pa yun, Jay Inam. Ay, sorry ay liangam sa bali ti madlaw ko kaninanang mo. Madlaw ko ngamin ti ugali ti may sa tao kat babaan ti tigtig na ikan pa nagsasaunang. Nakita ko ngamin kan nanggag kuno kasano ti panang puwersa na kan ka amangala iti sweldom. Huwag nga rod. Ngam awatak latan. Ipagpagapok ka dagiti anak ko. Tay sukat nga rod ti mga wawir ka dakwada. Sa bagay, dakkel matkit di atulong kan kaday taa. Iso na lang tapwersaan namat nga lang ti sweldom. Nga uray saan ka pa'y anak ka sweldom.
Oh, at to'y tirigalok iti anak ko iti bunyag nga anak mo, Rodel. 2,000 na ita. Ay na. Nagsaya natin. Agyaman lang nana. Jaklaim pagaro pagalanti gayam amang tid iti regalo. Una. Jack laim pagaraw. Huh? Medyo bumakat mat gaya man ti chicks mo, Rodel. Imbag man, tanaka-anak pa'y. Wala na. Ta minupusal baby ti anak mi. Anya? Talaga adagi tay padak nga adan edad na ti type mo, anya. Well, ta nadungdungo kami nagitinataganin nana. Nasikaso da pa'y. Una. Kun, managayat kami ababakit, Rodel. Wala nana. Ay, mari ko na ako na ta. Agkumari tamutin. Nana ibang. Una. Kumpare. Aywan, mari ibang. Itulog kang agawid ng madamdama niya. Ay kat si kalata, Rodel. Kat magyamanak no kasta. Hello, Rodel. Mari ibang. Mabalinta ka ditag kita? Ha? Apay, Rodel? Ako at ako man napatid ng bakin ka. May mayat ngamin o personal di pangibaga iti da ito. Ay sige. Mabit lang nga ro tagrubwata, pare Rodel. Ala, inumemon ta fruit shake hinorder ko ibang. Naimas da ita. Agyaman na, Rodel. Anya jay ko nam na ibagam kanya. Ako na-develop tirignakin ka idi intulod ka. Ha? Idi ngay naggapu ka ijay bunyagan. Ijay balay ti ina ti anak ko itiruar. Anya? Bang, agayatak mo kan. Ay na, dinak man paglulukuan si Karudel. Jak mamatay. Bakbakita na kang arman na. Kan, di mo't adan chicks mo. Sinina ako na jay bang. Sikan ti kayat ko ita. Anya? I love you, Ebang. Sinahak ti asawak, maklunan nak. Ay saan di mo aramidin da ita. Takaasim at di asawam. Sapay padak abakutan. Aklunan ang arudan ha. Ta ilimad ta ti relasyon ta. Awan pang ibagbagaan ta. Rodel. I love you, kunak. I love you to kunamutan ha. Ta mayat kan, Ebang. Ay, saan ka narigat nga ayatan? Ngam, kasanaw numaaman di asawam da ito'y. Kan uray di asawa. Ilimad ta kunak mo. Awan pang ibagbagaan ta. Awan to ti makaduktal iti dayta. I love you, Ebang. Sige man lang. Wunan, I love you to. Oh, yes! Agyaman kayo mga... Pautangan na mamut nga ro, Ebang. Anya mo da ita? Kaak-aklon ko pailakan ka? Ngam kwarta adagos ti bagbagam? Pasensya ka na. Nairan na lang, agkasapulan na kiti kwarta. Naibos nga minti gatas dyan ako. Kit naibos anak mo't iti kwarta. Ring-ringen nak namin di inaanak. Ay, mano ayati ka sa pulam, Rodel. Uray 3,000 kumano da. Sige. Ala umunto'y karga ti wallet ko, Rodel. Yes! Agyaman ak, sweetheart. Nakapimpintas ka man. Nagamot ti rupang. Kas kala anghel iti panagkita. Nagkalna ka man. Ay! Hindi lakik yun. Ipang. Ay na. Kastoy gayam tirik na ti makiin na yak iti ubay. Jak mailadawan ti kinaragsak ka. Ay, kaslang sub-sub li tirik na iditin ijira. Ay, yan. Nakaring kapay mo lang, Ibang. Maturog ka na, Rabiin. Ay, maturog ka ka din. Tal-alaog pa'y latitulog ko. Maturog ka kit din. Di kag puypuyat.
Maturog tal. Apay kastoy. Kaslamador manak betul ang makikaida iti lakay. Ay, nagangdod betul ni punso. Ay, so, nagalas ti rupa na. Nangrunan mo kastoy amat maturog. Ay, permi mati kurarot ti rupa na. Hindak malagid ang ijay bangir asilin. Ay, jak kaya't akaida to'y lakay nga asawa. Ada ak anak ka, tanay, naibusin ti gatas dagiti anak mo. Inton bigat pala ti sweldo mi, nanang. Ibagam itibus mo taalaam itan, tanay, agawid akmatla kumanumadamdama. Ala, aguray kayo nga rudbi, tarimor ti amo mi. Ganun gayam, amangan numakautang ka iti amom, anak ka. Ha? Pausaran nyo iti kwarta. Igatang ko kuma iti kutsyon dagiti anak mo. Tanaing pismeten tay us-usaran da akutsong. Sige. Padasag to ti mangibaga ka ni boss. Tauray tay nalakalaang tigatangan niyo. Madi ano dyan nalaka? Tanalakamot lang ang amadadaal. Nayunam ti utang manak ko. Ato yan ti daw-dawatem a kwarta. Sweetheart. Agyaman sweetheart ha. Magkaktaping-ping mo ibang... Ay na. Basta ikarim asyaklain ti chicks mo Di na ko na yonan. Well, promise. Sige nga ron. Agawid tan. Anya, nagbitin. Di tapay nag-date. Malumutan. Baliwan tantong ti agdate iti sa baling aldaw, sweetheart. Sige nga raw, sikati makaam mo, Rodel. Ay busain, tigatas na kita pukota. Di pa'y nagsweldo ni Eli aya. Naggapo ka mati ayan na ilikalman. Ingka man mat agtot bras punsaw. Ah. Nagdangsit isang awmak. Ha? Kanagdigos ka man. Nagandod ka. Naglukukan. Apay akasta ka itan ibang. Ibang iba ka na Nagbalinsamot ka na sensitibo tagong mau. Kita mat dagita sakam anay. Nakataptapaw. Kasta talaga na ita. Tanapan kami nagsemintaw. Sana may katanagaw iso akas nakataptapaw. Ayan, tigatas na kita pukota ako na. Awan ti sweldo di anak ta. Na-delay ka na. Aniya? Naimbag tanagawid ka anak ka. Huwag tatang. Kailo kong dagiti anak ko. Mala sumrakan. Ay nasang patak ina nakaturog ng awan kaduada dito balay. Diya ka mauti napananjay inam. Anya? Kimutong dagiti anak ko, tatang. Kasano adi na kumutaong kat aglablabay dalay ti asukar. Takunamat jay inam nga awan may itid mau. Anya? Sana pud no day tatang. Kat no kanayon ko nga itid ti sweldo kaninanang. Kan nakautang akpa iti amo mi. Takanayon nga umay ni nanang iti trabaho mi. Anya? Ay naglokaw. Pangip-ipanan na nga ron nga iti kwarta. Pasaray dumawat pa'y kanyak. Hanggang di mat makagatang iti gatas na iti ubeng kan na imas asidaay. Nagchat ti gayam ko iti sentro. Itaman pa nagchat da ito Adain forward na picture ni nanang. Ada kadwa na lalaki. Anya? Pasinaw? Ni matrudel tatang. Ha? Kitaan nyo, agsinsinubo ta dito'y ladawan. Ay. Tiyawanan pa in nga inam. Bakit na makigangantail? Ibagam tagpayso kanyak ibang. Anya ti kayat asawan timpurwar da aladawan niyaw ka ni Roday. Awan ti akluna. Basta agsinatan. Anya? Lalaki ni Rodel? Saan? Gayom ko lang. May kankansa na makmakatan. Sige. Padasam di mang kabil kanyak ta ipabalod ka. Ay na,
Apay nga aramidem ti kastoy ibang-iba ka na talaga. No kaano abing bakit ka isumat ti panaglalakay? Ay basta! Ang sinatan! Tasaan kan nga ay ayatan! Anya! Agsubli kayo kinitata punso nana. Di yu sinahan. Ah, si kangarod ti pilya, Crudail. Nana, agbalbaliw akon. Urnusa kon ti pamilya. Nauma akong nagchichiks. Isung agsinatan. Anya? Ay bayadam nga rod dagiti utang mo kanya. Unto nana. Inton makastrega iti trabaho. Suray punsulakay. Nailaw anak. Ang di ka madanagan. Tawan na pasama kada kami kin ni Rodail. Nagkinkinibin kami laang. Ngum saan nga iti pablay. Jak amaw no niya klase ti panagpampanunot ti dakin kaiban. Bakitan kan nga maalam pa lang ti mangloko iti pamilyam. Suray, nagsina kamin kin ni Rodail. Agbalbaliw akong, promise. Ay ayaten ka punso asawa. Ala, ipakita nga raw ti panagbalbali mo. Wan, ikare. Eli anak ko, pakawanan na kumamot. Suray, no inulbudan ka. Mala, urnusan yun ti bagbagiyo nanang. Di kay basta mamati iti bagbaga ti lalaki kada kayo. Nang runa no at da involve a kwarta. Tapag kwartaan da kayo laeng. Wan, pag nakmak day dyan na pasamak kanyak, anak ko. Aga brudak. Da kayon ti pangital ka kadagiti anak ko tatang. Tadya kon may talag ka ni nanang. Sige, awan pagdanagam ka na kita anak mo, Eli. Jak bye-bye anida. Agyaman ak tatang. Kat da kayon tumat lang ti pagpawitak iti kwarta. Ngala, sika ti makaamaw, anak. Punsulakay, nagpawitan dyan anak ta. Why? Apay aya. Ay, kwa. Mangtad ka man mo, titiigatang ko iti pulbos kan lotion ka. Ay, saan kan nga gusar iti kakasta? Tamangan dog, paaram ka manay. Ah, Makan, tigatangam. Ken gimatang ako ni tigatas dagiti ubeng, ken abastaw diti balay. Sikat aglutaw, tasak ti para palengke. ikanak nga rod iti igatang ko iti ice cream. Sige, igatangan kanto no madamdama. Saan lang ice cream? Gatangan ka pa iti kin-kinde. Basta di mo mabalin ti agigamit ti kwarta. Nga oray piso lang. Nalawag. Dinak pinagigam da asawa kiti kwarta kat isumat lang ti pagpawpawitan kanak may nga day jabrod. Mawatak matkit din no apay nga aramidan na ti kasta. Kat ita dadakkelan dagiti apukok kat agisiskwela dan. Alakastan, to'y pagayam mo, ibang. Alagagayam, ditaan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam, ibang. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Insorat po ninyo nos para iti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo, amen. Hello everyone, naimbag nga oras iti tunggal maysa. Advance Merry Christmas kada tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Baro man na nakapadasan tintay patangatang unay drama itangam sakbay na makablawa mampay ni Sir Nathaniel Pangpangdeo, ni Ma'am Mary Claire Fianza, ni Ma'am Cheryl Wakit, kani Ma'am Maricar Tibayan. Hello kada kayo amin. Manipod man nga rod kani Kabsat Lusing sa napud no anagan tintay drama. Kasto iti konana, dear manang biyanang, kada kami amin nga kakabsat, dua kami abalo. At dagar-aram iti kabsat ko apada kabalo. May sa pensyonado dagar-aram kan ko na. Kat gapoy ti dayta, medyo maditinamnam ko. Tasana siyak ti arman tinasao a pensyonado. Iso nga impamuspusak ti amin, tapno agbawing tila kaya pensyonado kanya. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Anya nga'y, Reming. Aklunin na kun ta agasawatan.
Ay na, kasla mabainak mo't ang makinubyo. Bakit akon pati? Ay na, saan na problema dayta? Abay, dagita laubing ayat yan da karbangan na nga agayat. Ang dami karbangan ta, nga uray na taingan tan. Ay, pati. Alan aklunan na kon riming. Di na kumamag parigatanan Tani, marigata nakmat nga karasubli diti balayaw. Ay, narigat ang dardarasudos, pati. Nang runakit na taangantan. Apay, kayat mo tikas kanyak. Saan na makaanak? Jay ubing ate armam. Ay na, uray di tan aganak. Takasla apo ko tamot laangan no aganak kapay. Kan may sa, adong dagiti anak ko itim mo na nga asawa. Ado pa yun dagiti puko. Kan uray mo't sika, rimeng. Ay, di na kumamot apuraan apate. Tanariga mo no aklunan ka adagos. Sige nga Rod. Ikan gay tidwa, wano talo nga aldaw apawayway mo. Di mo ibaybayag. Tanay, di taam mo. Ang mga numataytan iti mabiig. Sang butong tati agin layat, remeng. Ay, kabagis. Damag kong agar-aram ka nun ipatikan ka. Wan manang lusing. Makalawasan ang agar-aram kanya. Ay kahit, inaklon mo na ya. Saan pa'y manang? Ay na, patpatsyum day jay apatay. Kainubulili kong day jay tao. Chikboy day jay. Ah, kasta aya. Kaway. Apay, di mo amaw. Ada-ar-armon na ijay daya. Balaw ti ar-armon na ijay. Kat ijay mo abagatan, ada-ar-armon na single mom. Kat ijay mo't amyadan, ada-ar-armon na abaday. Ha? Sa ita, si Kamanay, ti ar-armon na. Ay, agkakanat ti ar-armon na jay apatay. Sa pa'y paggigindanon na kayo ng ar-armay. Kasano day tangay? Di no aklonen jay talaw. Sa aklonen mat. O di, upat kayo na nobya na. Ne. Jak amo kasta manang. Tamo ka siya lang dararman na. Ay ko, siyempre, ilimod na atap. No, mabiktima na kamay. Manang. Paglulukwan na kaladay jay. Imposible nga agayat kan kaday jay. Bakit kan? Balo ka pa'y. Pensyonado day jay. Adda kwarta na. Iso ajay ubing ti sapulan na. Saan na bakit akasken ka? Iso adi mo patpatsin day jay. Ading ko. Bolile kong day jay apatay. Apay, sa dino aya ti pagdatdatunan na ken ka. Umay ije balayaw. Wan manang. No kasta nga rod, no nagtaulan jay asuyo, kat makitam ani patay ti sumungad, itrang kamad tagos tiri daw yon. Di mo iluklukatan. Pang namnamaan na kala iti awan da jay atao. Iso adi mo patpatsen, ading kaw. Ana, adda kwartayo. Apay manan ti kwarta ya, Ginaw. Tunggal umay ka mo dito'y balay, kwarta ti ibagbagam. Apay, anyat pagkit-kitaan nyo kanyak, alkansya. Naibos man nga rodon tigatas di basit nga po kayo. Putot ka kami na putaw, kat awam mo trabahom. Maudin day dyan nga nakamikin ni bakit, nanang. Alan kwartayo man. Uray 5 gasula. Uray utang no isaw. Namaan yun tumo nga minti pensyon ko. Manula ang mati maaw-awat ko a pensyon iti kinasenyor ka. Bayadak tunod a kwartak na nang. Ay, kasta ka na yun ti bagbagam. Hindi ka mo makabaybayad. Naurnungan ti utang mo kanyak, Ginaw. Ay, sadut kan tumo nga may. Di ka birok iti panggadam. Day tala ag putaw ti paggagatam. Di kayo sumanauna na. Mangtid kay kit ini ti kwarta. Tanay, mabisinan dya po kuyo. Ay, ngalalala. Mabiit laag nga raw. Elma, no may ni tata mapatay ibagam nga awanak, Ha? Apay,
anya nga min ti gagaraan di tatapat ti dito'y balay, nanang. Apaya ka na yun nga umay dito'y. Umay agar-aram Ngam bulili kong magayam day jalakay. Ado kami nga rarman na. Anya? Anyan? Lakay ka na bakit kayon? Ngam, aginin kayo pa'y naan. Diyak magpapaaram kang kwana. Isumat ti umay agar-aram. Sa bagay, napintas kayo ngamin. Uray, bakit kayo, nanang? Da kayo ti kapintasan, kada kayo nagkakabsat. Kasta nga ron matibagbaga na kanyak. Ngam, di mo ibagbaga ti kasta no dumdum ngagnantim alusing. Masakitan. Gumura. Uy, nanang, amok mo't dayta? Okay, da kayo makiasawa kayo pa'y. Awan mo't mang lapod ka da kayo kat. Ay na, bakit akon? Saanen? Jakon pagan ano day ta sa asawa? Tapno adakad kadwayo bayat ti panagbakit yo. Ada kami mo't kiting anak yo Hanggang sa balilat tamot tay asawa Tapno ada kaabay yo maturog. Sapay panaglalamin manan, nanang. Ay na, duti po nga nakaabay ko. Kan napuskol lagi ti ulis ko. Oh, Iso nga wan problema iti dayta anak ko. si kamagayam ti sarsarun, huwag ka magmagna, patay. Di ka na big bag. Tapang bagets mo't nga menti pormam. Kasla ka agtutubaw no nakatalikod ka. Ay, ay, thank you, Lusing. Ay, papanam nga Ay, inak man ag merienda di tatalipa pa, pati. Mabisinak nga minkat. Ay, sika, papanabo nga Mapanak man niya balay da kabagis mo arimeng. Ngam dumagasak mo di tatalipa pa. Tagumata nga kiti merindaan may kiniading mo arimeng. Ha? Ay, nukasta. Mabad ka man ang agarab. Wana, ano sa kon? Tabarang aklunan nakita nga aldawan. Patay. Di ka masaksakitan Ngam, nagsarita kami idikalman kundi kabagis ko. Kat na ibaga na, maumuma ka nun iti panagruprupam. Ha? Feeling guwapo kan feeling ubing kakano. Kan bulili kong kakanupay. Iti uray ka man, di nakanto kano aklunay. Kuna naman, di nakakano pagan patay. Anya? Imbaga na tikas tagang kalusing. Wen patay. Ay, diyak mo kayat, masayang ti aldaw mo iti kapsat ko, Iso nasaysaya at no maamuam dagiti ibagbagana, kontrakin ka. Nay, maramid gayam ni Riming tikasta. Tiyam mo kinasingpot ti kamsat mo. Nagsaya at ipanlakilangan na no agsangsango kami. No, nakasango ka. Ngam, no nakatalikod kan ay sauce nagadaw nga ibagbagana. Kano ibagbagana pa'y nabangsit tisang awbaw. Anya? Uwan patay. Iso ano siyak lamay sa di kan mapani di balayda. Agdadaal kala iti oras mo patay. Di nakakayat jay kapsat ko. Di nakapagan ano day jay. Ay, basta gayam. Malak. Jakon mapanidya balayda. Kasta magayam ti ugali na. Nagado magayam di bagbaga na may papankanyak. Jak lain pagaraw. Unak no nasingpot day jay aremeng. Traidor magayam. Nintalagan agmerienda di tatalipa pa, patay. O sige, agkuyog tan. Ilibre ka, Lusing. Ay, wow! Thank you, Angarod. Ato'y titisyo, patay. Ay, agyaman lang, Lusing. Ne, dapay di mo pinunasan. Iyag mo, siyak timang punas di tatimid mo. Datande. Ay na. Nag-sweet kagayam, Lusing. Talaga aswita. No, guwapo ti kasangsangaw. Ha? Ay,
Krasnak ka di, Luseng. Ay, si Kamo, tila damdamagam. Kababait, ang mga noad na makangang patay. Di ka naglibak, Luseng. Madlaw akrasnak. Ibagam dagbay sa tas sa anak mo't anarigat akasarsarita. Si Kagay, krasnak kadimay. No krasnak? Kras kamatan Anya, umay kagarod. Umadayo ta dito'y talipapa. Tag-pleasing ta pailaan. Mapanta iti lugar nga awan makangag iti pagsaritaan ta. Kaswa na. Ay talaga kaya. Nalawag nga rudan di saritaan ta. Lusing datan. Wain patay. Ay, wain. Manumot nga iti pensyon mo iti binulan. Dakal mo basit Nasurok siguro 20,000 anya. Secret. Ibagak to no agasawatan. Ay na. Maragsakan na. Ngamin, jak impagarup, krasnak gayam. Wan takras nakmat ngamen. Iso kras kamatan adto iti kwarta, Luseng. Umatang kay tinabanglo asampo. Tasyampo tabuok mo nalanlanit ngamen. Ay. Kun gumatang kay ti pagpalamuyot iti buaw. Tapno napintas kita. Kun agpakuko ka. Padalusam dagita kukom. Tan nagmumurseng. Ay. Thank you, patay. Surum ti agpapintas, Luseng. Tapno mas maatrakak pa yung ka. Kun agbado kay ti pangseksi. Ay, sige, patay. Agpaili intong bigat. Sige. Tanayunak ti kwartam. Gumatang kamatag iti daddo mapayagamit mo. Ay, thank you launay, patay. Umayak mananang. Ne, nagmayat mo tabok yaw. Pinakuluran yaw. Ay, wine kan pinalamuyot ko. Nay, nagpintas pa'y takukuyo na nang. Conditions kayo pa yan. Ay, Gino, bagay kumula ay. Oo na. Bagay yaw. Pimintas kayo tikas tangit yura yaw. Apay akasla adda pagpapapintasan yaw. Ay, talagang adda. Ay, iso pa yatin ang tiniti kwarta kapag papintas ka. Asino? Ni patay, pensyonado. Anya? Wow! Nakajakpat kayo ano kas tanana. Abay, inaram na kayon. Wano, da kayo tinagaram. Ay na, naginaram kami, Ay, naginusto kami. Kaya't mau makiasawa ak manay, Gino. Ngayon, anana. Basta kaskin ni tatapat, ti apensyonado. Ngam no padpadan tumot lang amang kurangis. Ay, orasaran. Kay, kano ay nga kasar kayo kini tatapat tayo na lang. Tsaka mau tawang pa'y mo ibagbagana akasta. Dagdagan yun amang ikasar ka na kayo nanang. Tano bilang pumusay, mairanod kayo iti pensyon na. Wen, di nakisuraw taamog ti araramidok, Gino. Siyak, pay! Nanang, nadamag yun, ti maipapan ka da anti Luseng kung tatapat ti. Anya, may papan kadakwada anak kaw. Kano agayan ayat dan? Imposible Kano kontra ni ante mi tiday japat tay. Ay nanang nakitak ida mismo ije plaza. Maya tikin ni binda. Kan inaklon ni anti Luseng kanyak.
Tadinamag ko, idinasabat ko ida. Katimpud nuna, agayan ayat dan kan nitatapat ti. Anya, lana na, apay nga yakas jay. Kano kunana nagalas ti ugali day japat tay. Sa ita nakinayat magayam kang kwana. Ha? Naglukon day jay nga antime. Kunana pa'y abastadak ni patay tabulilikaw. Nga mapay ngay nga gayan ayat dan. Nagluko kan manang luseng. Kuna manalas ti ugali ni patay ngam nakinayat ka magayam kang kwana. Ay, wen nga rod ka bagis. Diya mo nga minamnamain amatin na, tirik na kinkwana. Ay, manang. Ay, pasensya kan ading ko Angam diya mo inggagara ti amin. Basta nagsabat latan ti dalan may. Pagamuan tanay, agayan ayat kami mutin ading ko. Aniya. Gumalaala sa nabalay ta awan mo nagkinaawatan niyo ading ko. Awan mo siguro ti daldala pusen may atao. Awan matkit di Mas dawak lang manang. Takas la kagurguram ngamin idi ni patay. Mga rod ading ko. Ang punon sa jay pagsasaaw, the more you hate, the more you love. Patay, darling. Anyat planong iti relasyon ta. Saan ta ka di pa'y ngagkasar? Kababay na ita. Na ita senior citizen nga agkas-kasarditan. Ay sana katawaan na tatagiti tao. Ha? No kaya mo, agdinatalatan. Parehas na mo iladay ita. Anya, saan nga taan nakarkaraw nga ada maibaga ti tao no agdindin natalatan asaan nga agkasar? Mas kababain sa mo ti kasta, darling. Saan? Mas kababain tay bakit kinlakay nga agkaskasar So nga agdinatalatan. Bunaga mo nagiti kagawam iti balayaw. Taumay kan agnaid diti balay ko. Sige karon. Ngam, pangiluganak ngay. Mga rakilakan iti tricycle. Nabayadak to ditoy. Agpatulong kan kadagiti anak mo. Tadyak masango ti Romar. Adda aramida. Hala, di ka mang liplipat nanang Di ko maliplipatan dagita po ko no agpensyon ni tatapatay. Di yu lipatan apurwakan dagita po ko Wen, malalala tulungan na nga ron nga aging pake, tapno mabiay. Agasem nga Umagar kayo ni tidakkel balay nanang. Ay, wun Ha, mapadas ko mula nga, hindi agnaid itidakkel abalay. Up and down ko naman. Anang araw, kat no mabalin ang makipagnaid kami mutan ijidakkel abalayo. Umay kami mutan. Ay, sana. Nababain ko ni pate. Sapay nagadaw ti anak mo. Ha? Ikan kan tulaangan iti kwartayaw. Roseng, dunwa talang dito balay. Tawalan katulong ko dito balay. Di mo adda tay katulong mo, aya. Wen, ngam pinagawid ko ni di kalman. Tada kamutan akadwak dito. Itatadakan dito balay. Sikan ti mang trabaho iti sigod ngar aramidan ti babaw na yun. Wen, agdalos, agluto, aglabakan na dumabay. Malakalaang mo tatrabaho da ita. Ay uwin anya ngay nga ron. Talaga akas ta, tagasawa ta ka nga rudain. Wala, agaanos ka. Anya, sana balay, talibre amin ti kanam dito'y balay. Naimas pa iti si daam dito'y. Malangaro, tarumwarak. Rugiyan mo tindagdalos ha. Tanay, tiyak kaya tinarugit apagtaengan. Na. Nagdakkel to'y balay na adalusak. Kunak no adda pa'y laeng tay katulong na. Agam pinagawid na mo gaya may. Agam sana balay. Manusa kong. Oray, tadakkelan ti balay ko. Oh, Luseng! Luseng! Ayan mo! Ada
dito'y banyaw. Apay aya. Umay ka man, babe. Aday bagak. Ay, madama, ti dalus ko. Patay, apay aya. Umay ka ngamin, ah! Oh, apay aya. Ayan tayo charger ko. Wala man tag-charsak. Ay na, nagasidag day ta drawer nga yan na. Jak nga ron magaw at alaang kitain. Tanay, 5% lang ang tuy cellphone ko. Ay, unay mo daytan. Makatakder ka mo, din mo la magaw at mutay. Amaw nga dar aramida. Yawat mo wano saan? Ah, malala. Unad, mabiit laang. Nakaluto kan ba kahit? Wan, mangan ka ka din. Igawan kan. Katuan apay. Masapul nga ibaga amin. Nung nakita na kon, itasaran na kon. Kantay kapek, di mo liplipatan. Ala, mabiit laang nga raw tayo gawan kan. Patay lakay. Naalakon ti pinsyon ko. Ingka makitsindan lusing. Nakalista amin di tanti gatangam. Ay, uwan lakay. Gatangam amin da kita Nagadumo dagito yan patay. Ada pa'y nakalista akagudwat kaban abagas. Nagadu akilot karni da ito yan. Diyak maawit dagito Kat apay, paggigid na mabagkatan aya. Ay na losing aya. Bakbakit ang kan. Ngam di mo pala amutar aramidam. Sagay saam abunagan nga ipan ije paradaan Ay, mangtid ka iti pagbayad ko iti kumboy. Ta ipakumboy ko laangay. Ay na, sayang ti kwarta. Nagado ababayadan. Napigsa ka pa'y Mike. Kabalam day ta. Ngalangar, agrubwata ko. Tapno masapa akmot laang ang makaaway. Ne, agan anos kalusing Tanya ngay kat awan mo't pinsyon mo akas kanya. Manum latay mauawat mo a pinsyon mo iti kinasenyor ngay. Iso nga ano sa mati maibaon-baon. Tasyak mo ti agpin-pinsyon. Naimbagin ka, tagtaka lang dito'y balay nga tuktugaw. Ado mo ti matrabaho dito'y balay patay. Ado nga, agluto, agdalos, kan aglabalaang buntar aramidam. Abay, rigatum dayta. Ay, Agreklamo ka, luseng. ay, saan mo'y patay. Engam ibagbagak laang. Engam, ala, kaslawan imbaga kong lakay. Bayam daytan. Laglagi pa magapukan niya. Iso nga dalam lamutam. Siyak amin ti pagtataudan ti papaunag mo kin amin ang akagawaam. Ala pagyamanak daytaken kapate. Tada ka amang tultulong kanyak nga sawam. Wana, kasta ti rumbeng, agyaman ka kanyak. Ta makachinilas ka pa yun itinapintas. Makabado ka itinapintas. Makasyampu ka pa yan. Di ka nasagsyam-syampu ide. Tawan igatang mo. Nang angrag tibuok mo ide. Iso nga ganos ka. Ano sam ti maibaon-baon. Tapno adamat a serbiti ka adam dito'y balay. Loseng, ada bisitak nubiga. Atuda. Iso nga agluto ka iti pagsasangwan tayo. Nga pula putahi ti lutuam. Takababay no basit la putahi ti may pasango. Sapay nagarte dagi dyan nga tattao. Bisita man ay. Inaldaw sa mo nga da bisitang patay. Ay, agmamadyong kayo ka di man ay. Kawana, tatay tamot la tilibangan ming agbabarkada luseng. Basta sa nga pula putahi ti lutuam Na nagadun ngay patay. Naimbag no kabailak alutwain ti sa nga pulo aputahe. Kat masapa ka nga agring umangon ka ni talas 3 ti parbangon. Imposible di mo malpasak ba iti pangal daw. Ay tulungan nak Ay, trabahom da ita. Iso adi nakbaon ng luseng. Mga yabak nga raw iti kadwak. Iso pa iti panangdan, si kalatan. Kabailam da ita. Ay na.
nagadaw amay nawan. Ay, sa magapsuon matay. Sa nalaing pa'y nga agiwara dagiti bisita ni Patay. Nagrurugit pa'y dagiti sapatos da. Ay, kasi akto manoy ngagdalos. Anya mutan ti kastaw. Mabanbanog ako niti daytoy abalay. Sapay tumanaray dagiti ubay. Ket nagrurugit dagiti sapatos da. Ay, anya mutan ti kastaw. Hey, ada pa yung sumang patabisitak no madandama. Agluto kan to ba ya? Tanay, naibusan ti masida. Ken agawaam ti aginaw dita, tagluto kan. Ha, makalutluto. Oh, padawak kitintoy inawak. Saan mo nga asawa ti akem ko dito'y abalay? Katulong mo gayam. Apay ngaya sinaamon ni Patay manang. Ha? Makapasuron. Kunak no asawa ti akem ko iti dakkel abalay na agam babaunan mo gayam. Anya? Ha? Pagmamadyungan mo gayam jay balay na. Iso nga inaldaw nga ado ti tao ijay. Inaldaw mait nga agluto, agdalos, ken aginawak. Ay, makarengreng dapay. Mapuyatan ak. Taging ga iti parbangon nga agmamadyong da ijay balay ni Patay. Ay, kastaya. Santo pa'y labaon abaon ni Patay. Ay, mabanugak ko na yan. Di na mo nga rong ikan iti kwarta. Ay na, nagdarasudos ka mga minanakidin na kunkwa na manang. Ay, kabagis ko. Tatiam mo, pumintas mo tibiyag ko iti sidong na. Angam sa mo gayam. Hay, jakon agsubsubli ijay. Jak nga rudan nagsubli iti balay ni Patti ket sinina akon anamin pinsan. Dita nami risko at talaga maditi mang traidor iti pada a tao. Kadumteng tulat tati ibagbagada a karma. Daytaman nga rod ti jak malipatan na kapadasak iti biyag. Ti kabsato no gayem mo lusing. Ala gagayam, di tan tinagpatinggaan, di sabali manan akapadasan, dito'y drama tayo manang biyana! In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless kada kayo amin, advance Merry Christmas manan! Hello papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag kan panagbuybuya ita agundaway, nadaga ang latta ti panawan papagayam. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama ita kat manipod kani pagayam tayo adarya saan napudpud no anagan. Ngamsak may nakablawan tayo pa ni Sir George Abuan, dita bawang launyon kani Eli December, kani Sir Babot Mabanta. Kastiman ti kunani pagayam darya. Dear manang biyanang, nagsamak nga ag-shopping iti online nga oray awan pagbayad ko. Agara mi dakiti wagas tapno makadiskitara kiti kwarta. Makunak anaadi kakon nga aggatgatang iti online. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Ay, makabanog matikas to'y. Ay, nagkapuamaya. Agmalmalam ka nga wan diti balay. Ay, napanak nagbirok iti basit a grinder. Sinursur ko dagiti pagtagilakwan ijay ilay. Naimbag tada nakita. Grinder tay? Grinder ti bawang, kaskada sibuyas. Ah. Daytoy man na, kita, basit laang, portable. Ay, makagiling nga roday ta ka nagbasay. Makagiling. Adda kasto ni Dalia, akaarubat Nakitak nga iso ti us-usaran na amang papino iti bawang. Dayta, tinagmalmal mabinirok mau. Muwin na. Hindi pa ilakayat ko ti gumatang iti kastoy. Ah. Naimbag taad na nakitak. Ay, makabanog nga ron ti agsapol. Nasakit ti sakak. Ay, anda pa ikatay kayat ko agatangan
Ang jak na sa pulan. Anya man ang dayta? Kay ngay basit nga ice crusher. Ha? Adamot la portable akas jay. Ang awan mo't nakita. Paggatangan nga taaya, iti kas jay. Ay, jak amaw. Ay adu pa ati kayat ko agatangan. Ang jak mo no paggatangan iti kakas jay. Nasaan ka nga gatang-gatang ka sa kamatabak nang? Ay na, apay, dagiti lababak nang ay ati adakar mga nagumatang iti kumkumpurmay. Adamot paggatang ko, di gumatang akmat iti kayat ko agatangan, Fidel. Ay na, ay, nagpintas mo't tabado, Mari Roseng. Agternaw, naggatangam di ka. Ay na, impaw itay anak ko ijay abroad ay ito'y maray. Kastoy nga minti uso itabado. Agternaw. Ay, pimo daw kapay di takulor tiba daw. Ay, sigod na po daw maray. Tama ay aywanan to'y kodil ko iti pagpapudaw alosyo. Na, adamot palpalang gwada. Nakasano, kanayon nga agpaw itjay anak ko ijay abroad iti pagpapudaw alosyon ko. Iso akim maro ti kinapudaw ko. Nagado ti pawpaw it na. Padawatan nakman nga ron iti lotion mo, no kunam nga adaw. Impadawat ko na mara, naudi ka matang. Ismay, gumatangak man iti bawang kan sibuyas. Ismay, ada ka? Mabit lang, nana. Ay na, si Mangpet nga mintay order ko a sapatos iti online. Ha? Anya day ta apagor order am Ismay? Ay, apay akanayon asumangpet ti order mo dito store mo? Order ko iti online, nana. Nalaklak ang aming. Kan saan akon amabanog amapan gumatang ijay sentro. Ha? Ay, kasano day ta? Ay, isuro nakman balasang ko? Ha? Ne, di yu pa'y amo ayat may papan iti day ta, nana. Ay, anyat amok di tangay. Jack nga rod amaw. Ala, yagyo ti cellphone nyo, ta isuro kayo, nana. Mabalinti kipad a cellphone? Ay, saan Tay touchscreen nana. Ay, awan mo't cellphone ko akasta. Ay, kasano nga rod ang maka-order kayo ngay? No awan touchscreen a cellphone nyo, nana. Awan Apay, saan ang mabalin nga i-orderan nak balasang ko? Mabalin latamot nana. Anyat orderin nyo aya, ta i-search tayo. Ay, sige man, balasang ko. Ay, adukat, ti kayat ko nga orderan. Tarya, ada umaw-awag iti silpon mo. Ay, sung bata madlakay. Tanay, ang tigdigo sa. Hello? Hello, tata. Ayan ni Nana Daria. Magdigdigaws. Apay aya? Pakibagayon tuman, taumay dito istor ko. Taumay naalaan na gito order na. Si Mangpet nga minang. Kanya nga order na balasang kao. Agduduma mo, tata. Adabado, chinelas, ken aklo. Sige, tata. Tadda gumatang. Pakibagayon ton. Bye. Sige. Bye. Ay, wow! Wow na wow! Magbagay ko to'y slipper ko, kan to'y ternaw asan daw, kan short pan ko. Mayat matlaang lakay. Kita, order mo iti online. Wan! Nalaklaka, kan iwas banog. May sala nga order mo, sumangpat adagusay. Yan. Ay, adumat gayam ti ma-order iti online. Jakmet ngamin ammo iday. Kay, inggatang mo amin ng ti kwartam. Di ka nang ibati ti paggatang iti masida. Ay na, apay aya a problema ti masida. Kat nagaduan ateng iti arubayan. Sagpawan ta kumamit sagpaminsan iti ure basit akarnay. Bueno fish. Kasjay. Ay na, bye-bye ampay ladagita. Tanay, adaw ti paggastusan. Ayan nga ro tinaglakwan tayo ti walis.
Ay, mangtad ka tayo nak makichinday itong bigat. Ay, awanan in shopping kon iti online. Anya? Inaala kon tay impa-order ko kan ni Isme. Ay, kastoy kat jay bado ni Mari Roseng. Jay tirnaw abado na. Kuna na nga impaw iti anak na ija abroad. Ngam, ha? In-order nan sa mat iti online day jay. Ibagbaga na lang nga impaw iti anak na. Tapno kasla imported. Ha? Nalakamot lagayam ti presyo na dito'y online. Rubat ka darya. May naktulungan nga agmulay ti papaya. Ano, makamulat ha? Agdalusa kadag iti mulak aprotas ka na natag. Nagpudot. Na, Sikan kan adang amin papanak. papanam. Inak gumatang iti asen, ijay ilay. Apay awan lako da iji istaw. Ada, anggam, nangina. Nalaklaka ijay ilay. Parehas mo't lang tagpliti ka mga amapaan. Sa anak nga aglugan, magmagnaak, tairampak, to'y terno abadaw. Anya, nangalamanan iti badaw. Ay kat, as usual in-order ka, ijay online. Nanadarya, pudno aya ni Isme ti pag-orderan nyo iti online? Word in mouth. Apay aya? Kuno overpricing ni Isme. Ha? Kasano nga overpricing? Kat saan mat nga iso ti aglaklakaw? Ijay online mat dal jay. Wala, ngam iso ti para order yo sanaya. Awan. Kuno dakkel tinaynayon na iti order nyaw. Kun piki dagiti order nyaw. Padasin nyo ti ag-order kanya, tapasig nga original tinakaw. Online mat laan? Wine, angam sa bali mo ti pag-orderan tayaw, tatalagang original. Sana sinsinan ti produkto da. Anya? Sige man nga raw. Padasag tuman nga raw, inton sumaro daw. Nakay, kwartam man. Ay, pangalak ngay mo, kainalam mo amin. Apay, di ka pa'y agla ko itimulam. Aya. Intun umay alawas pa'y nga agapit ha. Tapno, agigid tanda maapait. Ay, itantan mo pa'y laang. Numabalin lakit din. Apita mo. Intun umay alawas pa'y nga raw. Apay, pangusaram iti kwarta ay manay. Basta, adda ko magatangag. Napuskol a kaldero day jay kat. Sayang, sapay nakasail. Kano nagaduma kaldero ditoy. Pangusaram iti adu akaldiraw. Ay sayang na road, ta nakasail. 5 ka iti 50%. Napintas ti quality na dagijay. Basta wang kwarta. Naimbaglakit din ta nagpailin nila kay. Ay, kundawayak aburasan dagito'y mula na apin niya. Ay nagdadakkel. Kan naluom da amin. Kan nagadug ayam timula na akamatis dito'y. Kaskada tarong. Ay burasag amin tay nakilako ijay ilay. Rugya kon ti agburas. Naimbag nga oras mo, Elsa balasang ka. Nanadarya, da kayo maggayam. Umay ka kumalakwan iti mula mi anatang kan prutas. Adaw, tilakok ita. Ha? Di man, ninanam milita, tisigod apaglaklakwan nyo iti produkto yo? Ay kwa, nagapa kami iti dayjay abakag. Iso asika ti paglakwak. Hanggang di mo ibagbagakin kwa na wan. Sikrito talaang daytoy. Tapno si kantuman ng ti paglakwak. Inton sumaronaw. Ha? Kwa. Alan, Elsa. Gatang mo dagiti lakaw. Promise! Si kantuman ng ti pangtudan mi iti lako me inton sumaronaw.
Ay na, Fidel Lakay. Ay, napan kan ijay uma. Kunak nga ron na bapanak, agam sa paklangan inton bigat. Ay, sos, kat no naggapuak ijay. Adya tinaramin mo, Ijay. Ay, kunak ngay nakagdalos. Agam awan mo tendag ijay bunga timulam. Ha? Apay, binuras mon aya dagitay bungat pinya. Kamates kan tarong. Kanya binuras, kat inton umay pay alawas a burasag. Anya! Ay, sos, awan damutan. Naburas mat aminan. Ay. Sino nga tinagburas? Ay, jak amo ang mga nudimano nandito itay agtatakaw itimula ijay kabangibang a barangay. Ay, awanan. Adan agtatakaw dito lugar tayaw, Lakay. Simbang putin te order mo na. Dagito inay. Ha? Ay na. Nagdadakkel akal diraw. Ana, nagpipintas dapay. Una na. Ay, Quality talaga. ay, dagitay plato kan malukong ngay nga order ka. Di kita na, kita inyo Ay na, ay, nagdagsin mo dagito yan. Una, na pupuskaw. Kanda dakay. Pang okasyon mo dagito in-order yun na. Word, tapno ada mausar intun ag birthday ak. Tay bayad yung rodon Oh, adtoy. 5,000 pesos amin dayta. Ay itay shipping pinangay. Di mo inayon di tayo. Na, mano ayat ti shipping fee na. 1.5. Na, Nalakadaytan. Tamamok jagi deliver iti order tayaw. Nagnginamot daytan. Kaslamot arakila tiluganan. Talaga kasta Sa nabalit, quality mo da kita. Ay. Agpaot iti mano atawain. Ay, wag hayam. Ag-order ka iti bag. Tay nginginahan na bag. Nalakalain mo siya ti pag-orderan niyaw. Noon ni Isme ako nagngina. Sige. Anya abag dagita nga ay. Ay, yagyo pa iti 1.5 a shipping pay. Ah. Ang mga malipatan niyaw. Ay, awanan ti ila ako ta. Tatinakaw damat dagiti natengken protas ta. Lakay. Ay, mamwaklan wa sino tinagtakaw, talag ti mana. Agam, sino nga iti atap mo? Ay, awampay. Ang no mamwak, ay ikak iti pagnakban na. Martilwag ti mana. Agam, kasanungay no kabagyam-gayam tinagtakaw. Maiturad mo adang ran. Ay, ure kasit ga nakabagyak. Ure ka mong ti pamilya no matakwatak. Ay, ikak iti pagnakban na. Ha! Nasaya tayo tagtakaw kit sambay. Basol day ta. Day talag namnam ay ti amudang aramidan. Yung overtime mak nagijay mulak ng tinakaw na kidain. Ay ka. Wen nga rod Awan lakit nga rodan ti ilako ta. Ay, sana balay. Tanda pa nagijay mulak apapaya iji bangir nga umak. Ha? Ada pa'y ayamulam ijay? Ada! Inaktuburasan tayo sutila ko ta. Malulumdan, nagdadakal. Adu aya? Ado papaya amin ti mulak ijay. Nana, kaya mo tekniko siyaw. Ha? Ay katuwan Anya ngay negosyo day ta. Gumatang kay tigaon, tay paabang mo no dagkasar. Kino nagnginaabang tigaon ita? Na, adala ka? Gagurder ta May sasit day gayain. Adda ba daw dagiti abay. Adda magaon dagiti agkasar. Anya? Sagmamanungay. Saglalakalain. Kabailam day kanana. Sikapay. Sige ay. Tapno adda pagbayad ka. Tulungan nak. Tada aramiden ta, Edmond. Tulungan nak nga agburas iti bunga ti prutas may. Tainta ila ko ijay ilay. Tangdanan ka. Sige. Day talaga yan. Ariglado na. Ismay!
Mabalin ka day, ano ag order ni Nana Madarya iti kumkumpor may. Kaya di mo alalaan ti order na, ah? Ay, nabayagan asaan nga agpapa-order kanyak tata. Adya! Nay, asino nga ti pagpapa-orderan na kag sa sarunumo dagiti isang sangpwet na nga order na iti online. Ay, jaklaan mo tata. Hay, Ngam amang ano nasuro nan ti agorder iti online. Ay. Kit ison mismo ti agor order. ay nagluko day jayay. San mo't unay nga importante dagiti order na. Kin kadwa nagagatangan na kababadaw. Ay, naadi kay nga order iti online. Naimbag man, tada ka na yun kwarta ni Nana Daria tata. Diyan nga roda mo ti pagalalana. Malaksin iti pensyon na, iti kina senior citizen. Lakay, naggapo ak ije bangir nga umam. Kunak apasyar kumatagdalusak. Ang binuras mo matgaya mandagiti bunga timulam apapaya. Anya, sasawang bait. Diyak pa'y nagburburasan niya. Anya saan? Awan mo't bunga dan. Dagijay lababasit a bunga dati nabatay. Ay sos. Andan sa manan ng takaw. Ay, sana mabalin tayo ito yan ang mapaspasamak. Pinagbigyak ida-ididamaw. Ngamita, sanay! Ha? Anya nga ti aramidam, lakay. Ay, pasapul ang maambwak no asinaw dagitang agtaktakaw. Apay ngay akas to ti simangpot nga order ko, Edmond. Naging pismot alupot. Kan sinsinan gaun mat daytoy. Pati dagiti bado ti abay, nagalas, nagbabasit pay. Nawambaso ko dito na, tas ikati nagpilay. Inorder ko laan. Saan kumaala ko na gina? Win ngam apay ngay akas toy. Nagpintas iti picture. Angam nagalas mat gayam. Bayadam kit din tayo Tani binakapa kung di bayad na. Ay man, Jack! Jack ala unday ta. Saan napabalin na? Ngamin ka na orderan. Simang putay. Kung gayam. Nalipatan mo intay tay tangdan ko nagburas iti bunga papaya. 2,000 ti singrat. Tanagriga mo tinarami ka. Ay, makaammo ka. Basta Jack ala unday ka. Period. Ada pa managdag mo iti day tangay bagbagamid maun. Ada nagbidyo kabayatan ti pa nagburas mi iti papaya tata. Ada dito silpong kaw. Anya, no, tiyawanan ba'y na daryan. Kung isumula ng buras, iti mo na po kaw amulayaw. Anya, ay kung di damag kanyak, no siyak tinagburas. Ngami sumagayam. Ay awanan ba'y na bakbakitanay. Kung na napayatang danan na, hindi na mo inintay. Kung di na inalat, importer na. Isungay lawlaw anak, ti asawa yaw. Magibabayin ka bakbakitan. Gapo iti kagagatang mo iti online. Maramin mo ti mangloko kanyak. Basit mo't laba, nagdayta, lakay. Basit na badag nga. Kaya no nagdakkel ti logik ka nagijimulak. Nagbambanugak. Nakautangak pa yan iti inaramat ko kadagijay. Inwaldas mo. Sure, lakay. Magibabayin ka. Agbalbalin ka pa yan ngulbon. Sorry talaga. Saan na maulit? Manjakon. Nadidigra akon. Tapi kimat dyan si mangpet nga order ko. Wan babayin mo nga asawa. Agsinatan. Ha? Ni Fidel Mart. Nagrabaw arason ti pangisinaam kanyak. Saan ka di akasta? Ay, pakawanan na kuman. Tiamok paypayswan ti asawak ti mangisina kanyak ngam na imbag tasaan matlaan. Bunga la siguro tinakaro apungtot na. Isuan na isawang nati kasjay. Liniklik ak matan ti kanayon nga agorder iti online kat tinulungak langan ti asawak kadag iti trabaho na. Alakastan to'y pagayam mo, Daria. Sana dakes ta agorder iti online takastakit nga rudan ti uso ita panawan.
Ngam, rumbang lang ang bumat dagiti limitasyon mo. Masapul lat ti panaganad, taado itan dagiti ibagbagada nga iskam. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam darya. Dito'y drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina kada kayo amin. Di pa kasaritan nga intay drama itakat manipod ka ni pagayam tayo at asing san napudpud anagan. Ngamsak by now, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naragsa ka pa nagdengdengag da mamro na may patikawan ka ni mother na Marites Amuyen dita Sudipan, La Union. Kastamatan ka ni Rudy Cortez kan kadagiti katoda na dita syudad ti Ilagan kan ni Dali Yasat. Kastiman ti kunani pagayam tasing. Dear manang biyanang, may saak abalo, ada ka kay sunang anak ko. Balasang tanak ko ng pasig alalakay dagiti agar-aram kan kuana. Banag apakasursurunan na, tapay kanungawan man lati ubing nga agaram kan kuana. Tapno nalawag tamin, rugyak ti agsalaysay. Naimbag nga oras ba, Wadila? Da kayo gayam tatay mo. Anyat gagaray ho. Kas iti sigawd, umay ka manin armain. Kadigdigos mo ay nagbaglo ka. Ay, kwa, ada ko mapapanak. Saan ka amasango akasarita, tata? Mabiit lang, Adila. Oray 10 minutes online. Maladaw akong iti papanak. Mga nakak namin iti bunyag. Sa dinaw. Ijay bangir a barangay. Sigay, mapantang arudan takuyugan ka. Anya, ay sus, haanan tata. Basta kuyugan kaan, aglugan ka iti kutse ka ading Adila. Uray siyak tagbalin a photographer mo. Anya? Kanya mo day tuyin alugan ayata. Awang pakisama na mo. Nagbayag mo't nga agandar tilugan. Maladaw akong tata. Mabalin day tuyan. Basit lang nga ano sin Adila. Ag umyutak laangan tata. Siyak laangan timapan. Nasapa pa'y. Mabalin day tuyan nung madamdam ako na may. Ay, manaktak mo't day to alugan. Ha? Ay, imbag ta sa anak analadaw, ana. Ay, saan? Eksakto laang. Takasangsang pati dumaan ninong kanina. Oy, Adela. Apay, inaklon mo ni Tata Elmo? Anya, tila ibagbagang mo't ana. Saan mo't Apay nga ron nagkuyog kayo nga imay diti bunyagan. Naglogan ka pa yan itilogan na. Impilit na ti imay. Iso ang naglugan akong ijay rugak-rugak alugan na. Nakilugan aklaang. Saan ko nga inawis day jay alakay ilmo. Impilit na lang ti simurot kanya. Kat, ni Tata Henry ngay, agar-aram pa'y kang ka. Katun anya pa'y ngay. Agsinsinublat da nga umay agar-aram ijay balay. Hay, awan pa'y barumat nga agar-aram kanya. Pasig amin alalakay. Kat, adan na pilim kada ko nga da. Awan ana, jack type dagijay alalakay. Hello, ading Adila. Naimbang nga oras mo. Nalo mamangga para kang ka. Nasami na gitata na loob, hindi po na. Ha? Hay, ado ti manggami tatatasyo. Sabali mo tayo manggayo, Sabali mo na ito, tanitib na gitaw. Pwede nakpastrakain. Hay, ada ko maaramido. Uray mabiglaang. Umay kulay darirag ti ayat kaw, ading kaw. Hay, imbagak mo't ngamin kanyam nga awan namnamaam kanya. Sana ka mapukawan itinamnama. Patyak ngagbaliw tumula ti pangandang mau. Hay, Dito'y ayan ti ridawan at ipagdatunak. No di nakpastrakain. I love you. mabalin abaliwan yun to ti umay tata. Tadda ngamin aramido. Sige, agsubliak intong bigat. Kumpurmi nawan papanak.
Itay ka payla asumanarming Adela. Ken kasla mariribukan ka. Apay anak kami suot ka nga agsarsarming. Ay, kitkitaak nga rod to'y ropak no anya tirong. Rong manen nga. Rong mistake. Taapay apasig alalakay ti agar-aram kanya. Ha? Awan pa'y napuutak anagaram kanyak maubing. Puro lalakay. Puro senior citizen. Kat nairanranala siguro ang mga nudipay dimtang tay baro nga umay agaram kan ka. On the way payla siguro. Apay, paggapan na kumangay, ijapri ka. Nagbayag ngay asumangpag. Ay kat urayom, anak ko. Ubing ka pa'y mat. Di ka agapura ang makiasawa. Jakmat agap apura nanang. Mas daawak laang. Taapay apasig alalakay tagar-aram kanya. Ay nairanran nala siguro alalakay. Dagiti agar-aram kan ka, anak ko. Nay, si ka magayam ti sarsaron wag paritasyaw. Ay, pariil mo. Papanam. Mapadak ko may gibalay na adila. Mapan kan samay. Mapan ka kadimanin agaram, paray. Awan ko maaparay. Ure umuna kang harudin ta sumublatak daw. Ha? Ay, sigurado ka. Agpabigay ka, paray. Wayne, awan problema. Hala, umuna ka namang sarungkar ka ni Adila. Ta sumaruno aktaw pariil mo. Mayat mat nga rod titimpuyog yung nga agkaribal, tata. Tama pagbigay kayo, adwa. Ay, wen ana. Nudaduma, siyak tagpabigay. Nudaduma, ni pariil mo may. Nagmayatan. Kasta ko maamin nga agkakaribal. Agkikinnaawatan da. Ay na, sana kas itidaduma dita nga uray dalag kikinabel nga po iti babae. No da kamay, saan? Sport kami nga agpadpada ka ni paril mau. Nagmayatan adenggan, tata. Ang apay, awan palat inaklon ni Adela kada kayo, aya. Aw, amay. Sino nga ta tinagasat kada kayo kan ni Tata Elmo, tata? Ikwa, jak amaw, ana. Ay, ngay, paray. Inaklon na ka ni Adila. Ay, awan sa gasat ko. Sikan sa ti kaya na. Di na pa inaklon. Kuna no si ka ati inaklon na paray. Ay, sampay paray. Inamot ibaga no asino ka datati kaya na. Ay, agtulag ta. No si katyaklunan ni Adila, kagkasar kayaw. Siyak to tibis man niya. Ay, ura. Ay, na talaga yam. Ang kasanungay no si katyaklunan na. Si kamatiyabay. Sige, mayatak paray. Ana, gumatangak man iti pulbos. Naibusan tayo ginatang yung idi apulbos, nanatasing? Ay naibusan nabayagan day jay. Kan saan lang amin atoy rupak ti pulpulbusak. Pati barukong kan likod ko. Iso anala ka ama ibos ti pulbos ko. Aya? Ay, tay dakulan. Ate alaan nyo. Tapno mabayag ama ibos, nana. Mangtud ka nga rudon. Ay, ad naman ang apomintas kayo, no agpulbos kayo, nana. Ay, agtal na ka man, ana. Bakit akon? Nagkupasan ti kinapintas ko. Hey, idi ka ubingak napintasak idi. Angam ita, awanon. Uray, bakit kayon? Napintas kayo lata, nana. Napimpintas kayo nga rod ngam ni Adela nga anak yo. Ha? Ay, saan mo't Ay na. Ang dumat ni pintas me, balasang ko.
Saan man? Adayo ang napinpintas kayo, nana. Karupro pa ngamin ni Adela, day di asawa yo. Ay, won. Isu, ti malaan na. Ang di mo ibagbaga ti kasta, no nakasango di gayem mo taagungat. Masair tirik nana. Si direnak tumanon. Ibaganan tumanon nga apay kano asaan agwapo tinakiasawaak. Anya? Ha? Naglukonday jay nga Adela? Anya kay Adila, adam wala namnamak kang ka. Madamag ko man laang Tata Elmo. Nagadumot bakit di ta mabalin yung arman. Ngam apay asyak pay laang. Nagadayumot ti baot ti tawon tayo. Sika nga ron ti pakarik na ak iti ayat. Ibagayo man tagpaiso. Agropro pa ak kadi bakit tata. Ha? Ay, saan? Ubing ka pa ay. Apay nga rod asyak ti arman nyo. Nagadumot bakit di ta. Isuda ati arman nyo tata. Kuha, basta sikat ti ay ayat. Dakpay ngamin nakasagana ang maki-boyfriend tata. Agano sak nga agoray. Wan, ngam saan alakay ti arapaap ko apaki boyfriendan, tata. Ouch. Pasensya kayon talaga, tata. Ngam sumapol kayon iti sabali nga arman nyo. Saan nakasumuko, Adila? Amok akasyan naktumilaang. Di na kumaparitan nga agaram kan ka. Uri pa ayan nak, basta ituloy ko lang tati agaram. Barang kasyan naktaw. Hello, Adela. Dua repet asitaw. Anyat gagarayo, tata Tasyo. Kagap-gapula dito ni Tata Elmo. Ita, simublat kayo man. Amaw, kanagapo dito ni Ilmo. Kaya sumublatak nga umay agaram, Ninanang ti arman nyo, tata. Sa iso ti maibagay kada kayo. Ay, kwasi ka ti kayat ko. Jay katawan nak ati kayat ko apakirelasyonan, tata. Saan alakay? Ay, aray ko. Ang sakit-sakit naman. Ulitek, tata. Ubing ti kayat ko apaki-boyfriendan. Saan alakay? Baunan nyo man kit DJ anak yo. Ta iso ti umay agaron. Ha? Di mo't awan pa'y nobya ni primo nga anak yo, tata. Awan. Ala, ibagayo ta iso ti umay agaram. Saan ada kayo? Awan sa talaga tinamnama, paray. Imparupan ni Adila, adinak kayat. Di na kano kayat tilakay. Ay, agpada tagayam, itinaibaga na. Ibagbaga na pa yaje kano anak ko, ti kaya na mapanagaram kang kuwana. Krasnan sa ti anak ko. Anya? Ibaga ma, kaniprimong anak mau. Sana? Iti anya agapaw. Datakit ti maawa nanayin. Ay, uwang gayam, di mo ibagbaga. Tanong ni primaw, ang mga nuarmud na, at aklunan mo't adagos ni Adila. Di awanan ti armon taparay. Di ka madanagan, tadyak ibagbaga. Mabalin ti umay, Adila. Ha? Primo? Ala, umay nga tan agaram da ito'y. Binaon nga tan ni tatang na. Adala umay ko ibaga. Ay, umay ka. Samrag ka, primo. Thank you, Kung ano ada ni tatang ko dito'y. Kung ano madanong ko dito'y nga agar-aram. Ay na, imbagak asardengan na kun, primo. Ha? Imbagak ajak kayat tilakay apakirelasyonan. Kastaya? Ay, uwang gaya. Ay, ang ni nanang mau. Iso tigagarak ta ada papirma akeng kuana. May papan iti senior citizen da ito'y apirmaan na. Binaunda ngamin. Ay, Mala, mabiit lang nga ron taayabak ni nanang. Primo, ayan ti pirmaak. Awan, kung kuna laday jay. Tapno palumusan na dyan na mo makisarita kang ka, tasing. Ha? Ay, nagluko kan. Birbir nga sa nakmutlatan. Kailangan mo't anana, kunak. Kano ay ayateng ka. Ha?
Anyat ibagbagam, primo. Inayat kay tinalimod, tasing. Nauma ko nga gilimlimod. Iso nga ita kay bulgar ko rin na ako. Anya, ay sus, bakbakutan akon. Arman nakit din. Titawa mo lati bakit? No iti lang ako, ubing ka pa'y. Nagsiksi ka. Ado ti atiwa mababalasang. Kinawan pa'y makurir tarupam nay. Kunam ata nakapulbusak. Oray nakapulbos ka kun saan. Napintas ka lata, taseng. Taseng. I love you. Ay, agdal na ka man, primo. Apay, di ka madurman itikas kanyak. Saan? Napay amadurmo na ngay. Kuno agro-oro pa kala at 30. Primo? Ay, nanatasing. Adda nasagap ko adamag. Anya dayta, ana. Pudno aya nga agar-aram ni Primo kada kayo, nana? Ay, tangiwat mo balasan ko. Ay, amangan na makangag. Sino tinakaabwam iti dayta? Gayam ko ni Primo, nana. Isoan ay bagana kanyak. Agpatpatulong ngamin. Anya? Agasam. Talaga anapig salat na ti karismam. Nga uray bakit ka, nana? Ay, agtal na ka man, ana. Ay, pagtritripan nakladay jay aprimo. Syakot abakit ti armanan. Ay, seryoso ni Primo kan ka, nana. Ubing ngamin tilangam. Iso nga uray ubing kat ang kursunada kan ka. Ay, awanan. Inatiw yun ni Adelang anak yun, nana. Lalakay, dagi di agar-aram kan kwa na. Ngamda kayo nga inana. Ubing, jay admirer yo. Naimbag nga oras mo, Dara, Adela. leader. Busy ang manaktak kayo. Ninanang tisarungkaran nyo no kayat yun. Ay, sige, agawid ako. Nukasta, di ka napan balay da Adela pare tasyaw. Sa atin pare, ang mga no pabainan nak. Uray siyak, makaungungot mo ngaminan nukas diya kasarsarikak. Di pa'y sumungba no kwa. Huwag nga rod. Sang ka ulit na nga ibaga, di na kaya tilakay. Masaksak tanak pare. Agpada ta. Iso palamisin tapay ti ulo na. Takas lag pupudot mo tinakanayaw. Primaw, pudno ayat ti damag nga ar-armam ka na ni Taseng. Punta bang? Apay da, guys. Apay, sigurado ka adinanang ti kaya maw. Di mo kaya't dianak. Ar-arman nyo nga Pay sumingitak pa'y laang mait. Sinardengan men nga ar-arman. Ay, nag-surrender kami anak ka. Iso ano kaya maw, sublatem nga arman. Aha, manjangay. Nita sinti kayak ka. Na, ni adila ti armam, takayat nakadayjay. Ken iso ti maibagay ken ka. Nita singaro ti kayak ka. Kita nyo mo tilangada nga ginaa. Napimpintas nga adayaw di ina. Wen angem bakit nita nga maikumpara ken ka. Tawon nala, bakit? Ngamuro pa ka, kasla inauna la iti makatawan nga miti siya. Nang rona no agpulbos iti napuskol. Aya! Anya kayo matananang? Gaputa armanda kayon ti ubing ngamda kayo? Pag-aayat yung matan. Hindi. Ay, saan mo ta? Apay nga rod atunggal umay ni Primo dito'y balay kat pastra kanyo adagos. Ay, kat alangan mo't apabainak. Ay, kababain mo't anak ko. Makapainsulto kayo matnanang. Anyalat sawan ti taon ngay. Siyak nga anak. Lalakay ti agar-aram kanya. Ngamda kayo nga inak. Nagubing ti agar-aram kada kayo. Kat, apay, basol ko nga rod, anak ko. Hay! Ibagayo tasardengan na kayon nga arman. Makapainsulto kayo. Diyak kaya agumura ti anak ko kanyak iso adinispat sarkon ni Primo. Awan matkit din plano ka makyasawa.
Iso nga imbagak ni Primo asardangan nakon nga arman. Nawatan nakmet kat nagsapul iti sabali nga inaram na, aging nga anang asawan. Kat nimot Adela nga anak ko, pinmanaw iti lugar may tanapan nagtrabaho iti sabala lugar. Kat ijaya nakasarak iti kataban na nakiasawaan na. Kat ita, adan talo nga nakda. Kat makunak anagasat anak ko, tanasing patalalaki, tinakiasawaan na. Alakastan, ti pagayam mo, tasing. Awan basol mo, no ataagaram kan ka nga ubing. Tanya nga'y ka napintas ka mga rod nga oray, makunan nga dan edad mo. Banaga sana naawatan ti anak mo, nga'y supayan tinanggurguraan na kan ka. Angam sa bagay, napalabasan day ta, kat ita naragsakan ti anak mo iti sidong ti pamilya na. Ala papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam tasing. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat one in your nose para iti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin.